di honyo. So hello everyone, Kardom and welcome back to my another new vlogs. So patimi kenili vlogs ang piek thai edalo kijui pen jat pen kelak matidi amasi pini mang se vlogs pang nang pipo pya la hedi. So ajo si edit kori lo ke Singapore sin holte anar lo kijui matidi Osomar thana pa ju ma edit kori por vedalo. So non bang si edit lo ta penali tum phanta kona chi share pon thui po so non bang kya lo kapre gadim lo ta pen Guwahati ke na hokta juyam thai lo me didi bon sita Osomar tum ke juidam lo le pin la amasi Osomar tum han bang sipa jui pon pop le di ene Osomar tum ke juidam long bom la tum ke the soi sai lo ma didi ta pen la serang ko tum ke bi hegla ta than ke pon pipin la wan pipin la la sinol bang ke pa jui pon pop lo so nali tum ta na enjoy do ing noi nali tum ta bang bom lo hedi bon sita ni tum long ta nan do de ko lo gat playground junang de mama Apa dia playground lah? Balaji Temple lah ma. This is Balaji Temple. And what's playground is this? Where's slide and swing and Foto tu lipa me tu dah di ho. and around about? Where? Where, Papa? There. Be quiet. non bang kini tum dak Balaji Temple long hadi asap so pu langnam phrui lang plodi Mandir ludami ke kali athe chwa june se ke bang mati dia amase Mandir bang ludam de lo ar lo bang ke stala arai bang ke di pu Osomar than pa ju ponji pulo anke ar lo ke video shoot kori long le mati di photo camera la ke use long le amala atha gan se ni tum jam chorlo pendang bang ke photo e copy du copy an pon lang pulo nali tum la son hini ke thoma get do ji di same get side lo lason hedi sita arlo Mandir bang ke kapre garna bhanse bilu hedi ta penol bang ke hong la par long bethe se paju pon populo jo Arnilesota mate dige bang ta mase arlo lutlo sandal la jeton long le amase ekeng angsil jo ekdom dongset lo so langdam iglo na ho la pena isilam bang ke lalo nining pen la Osomar tum ki hedi nining Osomar tum mane isi kam phansi ni tum da Guwahati ke bang matidi amasi la tum bang alang tum kam busy lo non bang ke ada prang ke hedi amasi nili tum bang ke alang tum kang hong masi pu Balaji Temple na tu se ki jui bang rong lo la pen ki jui lo plonte group jui long le plonte ining arong re ti matidi amasi jui dam rapen nang hong le dam sitap ya lo amasi hong ko lo so se nili tum da Balaji Temple long se kang hong lo alang li tum phan so se ni tum bang ke coffee sa mane pimek chui chobom lo jo pen Osomar thanda pusi pajui bom lo pen sandal bang che thon long le ma ti dia ma se di ekeng ang se king pa ang se ge dam lo ekdom ekeng ke so kali pen adim tak lar pik ekdom bapta ba jo lang no akiding a bilo ekdom tip lor la da khedi
Balaji Mandir deh, Balaji Temple. Oh, banget.